आरता की जुम्बेन पेनान के दो पीसों के एन के खंजिया फन सरकार तुम के काम काचे जॉय परीक्षा पे चर्चा 2023 इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेन स्टूडेंट अंगबोंग चिंकी चेथाना लाम थे कार्जुदुना में के पातोपोन आसाई का चिक्लेम थे थे थानबांग पिनकी खतनियर अपन कार्य ऑटोनोमस काउंसिल तुम सोदा कांग साइपोंग हर की जुना निंगे हांगा तुम केनंग सोदा बिरता Kedam tang ni thomplia prang Assam सरकार तुम कैबिनेट along चिंगवाई चिंगसाई से आरता के जुम्पेन पेनान के दो पिसुक एना फाई के खंजिया फान चे पराई पोंलो नॉन के आरता के जुम्पेन पेनान दोलोंग ले लो आरता के जुमा सोरलो फान पिनसो तुम ता चेपा चोरलोंग ले लो आथे आरता के जुम्पेन पेनान के दो अजोक आसोकोंग एयर की थिया फाई बात पिकलो लापेन आरता के जुम्पेन सोरलो तुम पेनान के दो एरा जोक हम फांगलोंग तोक लांग हिन के नाहक थे तान दो कोकलो लसे सरकार हिन पेनन के आरता के जुम्पेन पेनान के दो पिसुक एना तुम फान सोदाक पेन खांग पोनपो लापेन सरकार लाम पे क्रय तुम फान के पॉक्सो एक आरोना तेंग फातेक मते जेल स्टमी बेंगपोन पो आसाम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा पांग दाक पोंतांग लासो अफिया लाम चप चेसी आंगदेंग ता देंग पोंतांग रंगा जो आरता के जुम पेनान के दो पिसुक एना तुम फान के पांग थेगजिया फान सरकार तुम चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर आरपू बांग सुरी हिनीरा फारिसिरा टॉक्सिर केब्रा टॉक्सिया सोसे तुम फान आरपू पेक पोंतांग लातुम से आरंग लुत्सी रितार लिपो लापेन लातुम से आरता के जुम पेनान के दो पिसुक एना तुम फान पांग थेक्सी पॉक्सो एक आरोना तेंग पेन जेल बेंग पोनपो न्यूज डेस्क रिपोर्ट मालम न्यूज অসম চৰকাৰে বাল্য বিবাহ আৰু কম বয়সতে সন্তান জন্ম দিয়া ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে এক যুদ্ধ ঘোষণা কৰিব খুজিছে অহা ৩টা বছৰত অসমৰ এই পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰা আমি বাল্য বিবাহৰ ব্যৱস্থাক আমি নিৰ্মূল কৰিম বাল্য বয়সতে যিসকল কন্যা সন্তানক মাতৃত্বৰ বোজা ল'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হয় তেনে পুৰুষক আমি কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো মই অসমবাসী ৰাইজক এই সামাজিক আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ আহ্বান জনাম মই আজি আমাৰ যিসকল কাজী পূজাৰী দেৱানী যিসকলে আমাৰ কন্যা সন্তানক বাল্য বয়সতে বিয়া হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেৰণা জন্মাই তেওঁলোকক মই সাৱধান বাণী শুনাব খুজিছো যে অসম চৰকাৰে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ব্যৱস্থা ল'ব যাতে আপোনালোকে এই সামাজিক অপকৰ্ম আৰু বহু বেছি দিনলৈকে অসমত চলাই ৰাখিব নোৱাৰে আজি এই মোৰ বক্তব্যক আপোনালোকে সাৱধান বাণী বুলি গণ্য কৰিব অসমৰ প্ৰতিটো কন্যা সন্তানৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আছে তেওঁলোকেও আন কন্যা সন্তানৰ দৰে সম্পূৰ্ণ শিক্ষা লাভ কৰাৰ অধিকাৰ আছে তাৰ পৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰাৰ ব্যৱস্থা আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰো আৰু সেইবাবে আজি এই তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ বাল্য বিবাহ আৰু বাল্য অৱস্থাতে কন্যা সন্তান জন্ম দিবলৈ বাধ্য কৰোৱা পুৰুষসকলৰ বিৰুদ্ধে এক যুদ্ধ कार्य बांग्ला ऑटोनोमस काउंसिल एजुकेशन डिपार्टमेंट पेंचपतिर पिपनसी आर को निफाइन करा ट्रक्सी आरनी दिफुआलोंग के दो सरसिंग तेरन माते लांकुंग हबे ऑडिटोरियम हॉल अलोंग परीक्षा पे चर्चा 2023 इंडिया प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लापेन लोचारले ओसमार आंगबोंग चिंकी चेथाना जाय मेग लामथे कार्जुदुना जाय मेग देंगपोंग बांगसो अमियलोंग कार्य बांग्ला ऑटोनोमस काउंसिल सीईएम डॉक्टर तुलिराम रोंहांग एमएलए बिदा सिंह इंगलैंग एमएलए रूपसिंह तेरन पेन चेंगलो कार्य बांग्ला ऑटोनोमस काउंसिल स्पीकर डिप्टी स्पीकर EMs MSC lapen ke thegeding tumta chetong dun lamthe karjuduna me along diphua along ke do parek jama golf school along pen thek muchora student atuma phan ingwai si satlang toktia prang phere ripin lapen mesen pen satlang ke tok dun thek jia phan takado kabe aphana ning pathipon kare bangla autonomous council education department pen ke patir pipon ar nisi ninia prang pen ke padopon arjan ke hi kachipati anong eta pajir pon se mesen pen me pachun pon dipu pen advenson ansenang kelo abirta malong news Pariksha Pe Charcha ke lage it is initiative taken by our Honorable Prime Minister of India. Under his leadership, it was started from the year of 2018.
2018 aning kan ben si check pon no la si pariksha pe charcha ke la ke to bring student atum parents la pen teachers isi gathering la pen puthot alan tu ma fan confidence ke wan jade se exam board ki tok ji ki bang ji arni ahut alan tu ma fan si aning ke pang sampen so exam ki pi ka phiri re that pen bota confident ke build up thik ji fancy la so pariksha pe charcha program ke di ki bipon la so program ke already actually ke da pini Ronas Pegu education minister si donanji pollo tema satame bangalore to viajo satame Guwahati kichidam tunang kok chief minister pan hang Delhi hang dat masi halang libang aku chief minister adim si Guwahati long do thulo da bangke itung Dr. Tuliram long hang fasi dato bipon la do charlie sumandak karbiano adang ma jak di putu Ladakh ke selected student atuma fancy nitum hang lo ECC school government school atum fancy hang chot la pen art competition da bipon na art competition sami latum la so exam warrior polo la so pariksha pe charcha la so tak azila ning kapathi pon asidak KGBV school Penchenglok DV school Penchenglok Gov Boys Gov Girls school Penchenglok government school ana fan ke phapon lok Karibiang Autonomous Council atum tok langa puthak ke osmar chelem kali puang thek kapaklan lo than pame me lo ke than aning ke hang he atum ke than bang ang hoi cherai nang ni athe than bang atum ke arpu thetan lapen ongdung osmara kai pensi ka cherap lasi than bang arpu ka cheklem pami thek the atuma phan ke kangsai paduji pateng Karibiang Autonomous Council atum ang thek kapaklan Chinthong Mokindor LP School along athan bang pinki khataniara chiklo charli hem dam di lapen lo than dam di polam ki klan Birta long tapang dak pondo achiklo lo than dam di si bainong ke joy en bom polam klan La solam ingdang si Karibiang Autonomous Council hem tuna long anta lele la so ateng Karibiang Autonomous Council atum than bang pinki khataniara phan ing sai pon alang phana ko ni phai hora toxia ni penabo reng Karibiang Autonomous Council atum pasang koklo mate suspension bi koklo la so sai ke deng thega pocherok tokara datum ke aning arong rin tilu la pen Chinthong constituency MSC Abhijit Kro phanta rada tum ka choro chepa chirpon news desk report Malong News Malong News ke langara to aphan pini ke hor ki jona ning ke hang pi ka tuma phan si sikenang sot na birta wan piklo ke cheng pen ki juda so birta nang lang dunik tha hor ham phangalong hor ki jona tum bat piklo lasun se bharot ang kangalong ta non ke hor ki jona phai ke bat alam ke nang klang bomlo lasi nang le ta hor ki jon ning hang igma nang le ning arong pika hota harlung si hor jon se ning karong chipigma lapen resomara tum ta komat ni ning kang au supinang ote kang bo bahut mate breka bahut ke hor ki jon pen si mekri ka chipa ham igma lapen mantuni ke jirpo pen birthday party mantuni ke jirpo pen adam asar along mantuni ke lakhoi hui ebong pu hor ning ke hanga tum ke dovek pu la sipini la so birta soke la ke hor ke jona ning ke hang pi ka tum apan sinile tum sik pi iglo bonta birta ke me kali la ke birta heno athe hor ke jon ning ke hanga tum non ke hor ke jon pajum non kali te hor ke jon ing ton kok non athe bharod angkang along hor ke jon pen lok lak hini ra suri trokkep so se atum ke aning kan wang ta pran dam posi WHO atum pachini pon tanglo nangle tum ta hor ki joning ton te lipude nangle kaya ka hinwa berta long dun jui seta manghu ignolo athe se kelang ke thek pika tum pen pachini pon tanglo hor abad jun det mate anso hutta hor anpia hutta hor aju me ke jang ta hor adab me hang ka ching morta hor patum ke hor ki jun cheng det pen ke ningkan proxy bakse pirthe dot choji basi pang dak pon tanglo la so teng lipude nangle ta arta ningkan ing koi pen se hor ki jun chilung thutbung bolete ningkan thom kep lelia prangsi pirthe pen chiunang kok athe hor abad ki jun pen ok prana phan ajata kimia vipuke sekelang atum pen pachini pon tanglo ale kali se hor abad jun det pulute lake thiria to warsi ke damlo athe hor ke jun pigatum ke abang arjon hor si kapalang hi dura jok latum ke high blood pressure mate abi ke li abad chatjet liver damage mate angthina ka hino heart disease mate abi bonga kiso kelong afek to maka hino mate digestive problem cancer ke so pen chenglok muni dapan apran ende titia ke soan ke kelong ikjia phai bat piglo lapen non se kelang atuma teng ke hor
ke jun pi gatum ke lahaya ke so long pen ki thia phai ke bat hek long posi pachini pon tang lo la si hor ke jun pi gatum ke an kang chirche apok ki kru apok ka chokor apok ke so aning ke so men ang iwang thor men so boy thilot men akeng ke kang men mang humang ram apok tilor pen chenglok ang thek long ver lo sinang lita hor jun ikpik polute pinia mat ki jun chere ignon kalite se ik bob non kalite nang li pir thelong ke hondun long ja por jum hekpo nang li phan hor si theria tawar nang ja pon rong po news desk report Malang News Upper Majungalong CEM Rat Pen Lam Theka Chipachoya Jai Me Kedeng Pong Ar Koi Ni Phain Kora Ner Kebarni Sarupothar MSc Constituency Kaparlu Upper Majunga Haberalong Public Interaction Program Mate CEM Rongara Tumpen Kachinki Kachethana Jai Me Kapatopon Jai Me Galong Sarupothar Constituency Ahabar Arat Ki Duk Ki Sungaputha Kachini Pa Media Kemang Pensi Labangso Jai Me Deng Pon Jasemet Sarupothar Constituency Ahabar Kapaching Thur Pon Thekji Aphan Ong Dunga Bidisore Chepa Choi Pon Labangso Mielong Pache Tondun Si Me Cheng Chiaprang RJ Road Hanjang Langso Pen Majung Ke Krong Pura Tawara Long Pak Langso Number Si Ang Deng Amen Kache Thang Klong Pen Dalong Hemtap Stame Karibyang Long Termas Councilor CEM Dr. Tuliram Rong Hangari Deng Pen Ing Pupon Jai Megalong Rada Kisung Chinisi Prabjin Pen Kisung Do Anta Kapachok Jia Phan CEM Pen Lamchak Chipipon Mielong MP Horen Singh Be MLA Dor Singh Rong Hang MLA Rup Singh Teron Atum Pen Chenglok EM Surjo Rong Phar EM Omor Singh Tiso Pen Chenglok Local MSC Sangpi Kadom Terang Pila Anparta Tim Karibyang Long Secretary Joint Secretary Karibyang Long Along Department Thom ke balong bang phu phila pen man ke doke theke ding la pen sarupothar arara tum chetong dun pen mielong ardi pidon hanjang lang sopen Egyptian rong pi nang kilo habirta Malong News kan phong bong tim Karibyang Long chu ke nilitum chu Karibyang Autonomous Council tim Karibyang Long ke seng cheng pen si nilitum pang cheng bon lo je atok anu Karibyang Long consensus tin ke doan local MLC local MLA MP Minister CM EM DC SP Principal Secretary Officers tum lele adim an Karibyang Long atok anu kapele penoda sayang denge claim bonje bhain tum boripon momlo sida chu ke dam tang bang ke covid ke doko ka joine ningkan hini ba ke nil tum la so asayang deng long jalo puthot Karibyang Long ara tum nilitum aphan ahir jume nang pipen Karibyang Long Autonomous Council kachari aja kong nang pip det pen aphi nilitum ambria konsensi pen chenglok along ka preka konsensi dambon bang bom pensi binijak apar mayungan nang lelo suruputhar konsensi penapke west Karibyang Long socheng konsensi haladak rong kurelong si meeting do damji lason taksi Karibyang Long atok anu kapile aje panilitum laningkan phong bong jisik ponji lapen haladak kupipi ma kesung haladak niltum unan pen ake joy pen sayang deng ponji panilitum bori pon di sini liga chonengri ye bangke Karibyang Long rat ke doan party dhorom chipupe pin pen je central government state government pen Karibyang Long Autonomous Council pen ake joy pen kelong lahai scheme rara phan kapijir jia phan sini tum kedam lapen sayang deng claim pen jia sebata na kadoko ya ratam dala jate na cerap na jitu dun jia phan ba ahir jumi na pi man sini lichuni Ulukun Chialong ke do handloom training center ke amo wangve pin Kaching thura mo saimo deng ponsta amo pawang thek thete aliavi lason se nijang Karibyang Long Amri constituency kaparlo ulukun Chialong keto handloom training center ke asapta rat ali longli la sojok amo kewang we handloom training center sinang manlo ahem kangram amo siwang ada jok bhuda hema tengsi kache manthupo ahok pet ke la so hem ke kipir ke thak aning ke hanga tuma phan se ke pipon asai hemlo bonta non ke hemban cheplang de si munita ludam sangrang lo labang so hemalong sai khia tum ke dode da jok arahia videt lo lapen labang so asai hemalong instructor arbuke lake Guwahati asor Mahendra Boruwa henlo labang so asai kita chiklo ejonalong nipli phosi wangchot la sojok ahema bang morim sang dokok lo la silahaya putha Karibyang Long Autonomous Council atum kelang dun ceria kenang sot pusi cirok tokara da tumpen lam theche paklang pon rinti news desk report Malong News
tum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da ka birta.